Kunama-energies amaningi asemkhathini asi-affect-ayo njengoba singabantu siphila nathi singama-energy beings. In the past week abantu abaningi bazizwe bekhathele imizimba yabo namathambo, umuntu alale kungavumi ukuthi avuke, azizwe ukuthi ukhathele, i-energy nje ayivumi. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uba anxious because imizimba ayi-understand ukuthi kwenzakalani. Kunale shift abathi kade ikhona, abanye bethu bayizwile and ubungazi ukuthi kahle kahle kwaze kwaphela iviki lonke ngikhathele kwenze njani, kanti apparently kunale energy-ke ebikhona-ke. There was a timeline shift that was happening, and also there was a download of messages from i-universe ebisilethela yona, which means ukuthi kuzoba ne-transformation ekhona sizoyibona ey'mpilweni zethu, because i-timeline shift uma iqhamuka ishintsha indlela ophila ngayo, ubona izinto sezenzeka ngenye indlela because you are moving from one timeline to another. I hope ukuthi abantu aba-aware ngezinto zama-timeline bazoyi-understanda lento. Also abantu baka-Gemini bano-Jupiter ozongena kwisayini yabo ngomhla ka-14 kaMeyi. UJupiter is a planet of expansion. Ufika ayisipande leyo nto ekhona empilweni yakho njengamanje, whether your intention is into positive or not positive, it's up to you, but you need to choose wisely uma choose ama-feelings and emotions akho, because uJupiter uyafika kuwena, leyo feeling onayo naleyo emotion and intention ukhulisa yena, uyayi-expanda. If iyimbi uzokhulisa izinto ezimbi kanjalo kanjalo, so uzofika eshesha ngoba ujwayele ukuhamba unyaka wonke, ujwayele ukuhlala unyaka wonke kwi-zodiac sign, but this time uzothi nje kancane bese yamuva ye kwi-Cancer, but aphinde-ke nge-retrograde ahlehlele emuva ku-Gemini. UJupiter njengoba one of the biggest planets, yingakho athi uma efika kuwena eqondene ne-zodiac sign yakho, wena u-affecteke ngokuthi uya-expanda. But it's not only that, uJupiter ubizwa ngeguru, singambiza ngegobela ngesintu. Uyafundisa, uhlala kwi-crown chakra, adedele ama-downloads bese uyethola ukuthi ube nemibono nama-visions nama-insights ngezinto ey'ningi. Usiphatha kahle, ufana njengobaba wethu, especially-ke thina bakwa-Gemini. UJupiter ufana nobaba kuthina because uJupiter ungubaba ka-Mercury. uGemini irulwa uMercury, so abantu baka-Gemini bayazi mayifikile uyasithanda, even though enale love-hate relationship no-Mercury because of i-history yabo-ke, but unako ukuthi uyasinakekela, uyasiprotecta nathi. Njengoba ezongena kule sign yaka-Gemini, uzobe ezo-expanda izinto, thina sekumele ukuthi sibe ready, sibe aware ukuthi uzobe khona. And also siyazi ukuthi la eba happy kakhulu iku-Cancer, yila ekwazi ukuthi khona abe kwi-full potential yakhe. But-ke nathi njengoba ezobe sakhona, bonke abantu baka-Gemini kumele babe aware ukuthi i-information iyafika, uthando luyafika oluqhamuka kuguru wethu uJupiter ozobe ezosiphatha kahle. Yiba aware ungalimisi i-opportunity, ungayimisi le opportunity, because mid-October, I think around October 18 uzongena kwi-Cancer. Wonke umuntu uzobenefitha-ke ngoba ila ithanda ukuba khona ku-Cancer. Even though nakhona kuzobe just for a short while, but it's okay. We just need to be aware of these energies. Ungamisi opportunity yokwenza kangcono empilweni yakho. Also enye into ezokwenzeka eyokuthi for abantu baka-Gemini kunale full moon ezayo on Monday ngomhla ka-12 kaMeyi ezobe i-under i-sign of Scorpio, but abantu baka-Gemini izoba affecta futhi kakhulu bona ngokuthi uzoyithola umuntu anxious kakhulu. Bayaxwayisa ukuthi emsebenzini umuntu angathatha ama-decisions ngokushesha, angasheshi abe fed up, uzama ukuthi uzibuyise, ube calm ngaso sonke isikhathi. Usebenzise ukubuka, usebenzise this time because i-full moon izo-reveala izinto, since iku-Scorpio izo-reveala ama-secrets, izokwenza ukuthi utransforme, izokuforsa futhi ukuthi izinto kade uzibeke eceleni mhlawumbe ungafuni ukudila nazo, izokuvezela zona obala, and then bese uyaforsa ukuthi udile nazo. So be aware of that. Izokwenza ukuthi ube restless kakhulu, kodwa wena be mindful of your actions because izobe ithintana no-Venus kanye ne-passion. So ungazenzi izinto ozoyisola ngazo, uthi mhlawumbe uney'nkinga obhekene nazo bese uyithola ukuthi usuwumuntu owenza izinto wangacabanga. Be careful ukuthi uba nomuntu ophila naye ngaleso sikhathi, kube ukuthi uthatha ama-decisions owaziyo ozowamela futhi, because into ye-passion sometimes yenza ukuthi umuntu aluze indlela yokucabanga ne-logic. So abantu nje kumele babe aware of those things. Yonke into eyenzeka empilweni yethu i-affectwa yi-energy, affectwa ama-planets, affectwa yi-universe uqobo lwayo.
ayikho into eyenzekayo isuke ingenawo umsuka wayo. So wena if you keep yourself nje upbeat, wazi ukuthi ama-planet ami kanjani, ama-energies athini, iy'nkinga zami engibhekene nazo zisukaphi ziya kuphi, noma ngabe yiphi enye inhlobo yenkinga obhekene nayo, ube aware ngoba ayikho inkinga engachazeki. Inkinga isuke inomsuka wayo somewhere somehow. Awubhekana nenkinga ungayikhi phezulu kakhulu, always go down to the root cause. Like I always say ukuthi it doesn't matter ukuthi wena ubona ukuthi unenkinga nomndeni, unenkinga nabantu emsebenzini, unenkinga kwezothando, unenkinga yama-ancestors wakho, inkinga yasemsamo, noma yiphi inkinga, iy'ngane ekhaya ziyakuhlupha, abantu abakuthandi bayakulwisa, nenkinga yemali, zonke iy'nkinga ey'khona zinomsuka. So wena funeke usuke la ukhona, noma ngabe uyitheklisha ngayiphi indlela, ungene emsamo udlule, ungagcini emsamo, because at the end of the day there is more to ama-problems ethu than umsamo nedlozi nomndeni nje osixabana nawo. Kukhona izinkinga ezisuka kwi-energy yama-planet, kukhona iy'nkinga ezisuka kwi-universe as a whole. Yonke lento isuke i-orchestrate-we i-source.